Isihloko engikhuluma ngaso namhlanje umbuzo othi kumele bababhadiswe nini abantwana futhi basidla nini isidlo senkosi. Abantwana bethu bababhadiswa mase bengakanani futhi basidla nini isidlo senkosi. Ileyo nto engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. As introduction, niyazi ukuthi asiyibhabhadisi ingane encane emkhanyeni, khona amabandla akwenzayo lokho. Kodwa futhi asinayo inhloso yokuthi abantu babhabhadiswe mase sebeyabantu abadala. Asibabhabhadisi laba abancane abasanda kuzalwa, kodwa futhi asithi umuntu ubhabhadiswa mayesenetshebe kuphela. So kuyafuneka sicabange njengebandla ndawonye ukuthi phoso umbhabhadisa nini in between lezo ikhathi umuntu. Masike sayicacise yokubhabhadiswa eyetafula lenkosi ibalula. Uzobona masiyicacise. Nezinto eziwu-6 la ngizoyibala ngizoba mfishane ngoba angifuni nibekezele isikhathi eside kakhulu. Okokuqala ngifuna ukuthi ake sikhumbuzane ukuthi yini vele singayibhabhadisa iy'ngane ey'ncane ngoba amanye amabandla akwenza lokho. Ngifuna sibone ukuthi iy'ngane kufanele ibhabhadiswe uma seyikholwa uKristu. Ngifuna sikhulume ukuthi yini singalindi umuntu azabe mdala, khona amabandla alindayo. Then-ke singaqayidana kanjani ngokweminyaka uma ukuthi kanti sizokulinda umuntu abemdala. Mhlawumbe iminyaka esingayibeka esingayibuka yini vele kufanele siyicabange maqondana nayo yonke leyo nto. Wathi iy'ngane seyibhabhadisiwe zincane bese ingaqhubeka emkhulweni mase zindala. And then-ke sigcine ngokuthinta itafula lenkosi engicase sizobe siyicacile by that time. Cela sivule okokuqala kwabaseRoma chapter 9. Yindaba singayibhabhadisi iy'ngane ey'ncane thina ey'sanda kuzalwa. Khona amabandla akwenzayo futhi amabandla abantu abasindisiwe ngempela, abantu abakholwayo ngempela, hhayi abantu abangamazi uKristu. Uma bebabhabhadisa bona kusuke kuney'zathu ey'mbili abasuke enazo lamabandla zokubhabhadisa iy'ngane. Sokuqala, indaba yombhabhadiso ayibona ihambisana nendaba yokusokwa. Ukhumbula ukusokwa eTestamenteni elidala iy'ngane zaka-Israyeli mayizalwa ezabafana ngosuku lwesi-8 kwakufanele ziyosokwa iy'ngane, okwakuwuphawu lokuthi ziyingxenye yezivumelwano uNkulunkulu anaso no-Israyeli. Khona amabandla abona umbhabhadiso njengophawu lwezivumelwano esisha okufanele iy'ngane zabazalwane zilithole mayifika, just like iy'ngane zaka-Israyeli zayithola uphawu lokusokwa uma izalwa. Akukho correct lokho. uRomans 9 uyasikhombisa leyo nto ukuthi yize noma kwiTestamente elidala umuntu wayeba yingxenye yezivumelwano ngokuzalelwa kwa-Israyeli, kwelisha umuntu akabi yingxenye yezivumelwano esisha lesebandla ngokuzalwa, uba yingxenye yezivumelwano ngokukholwa. Kuverse 6, nokho akusikho ukuthi izwi likaNkulunkulu lehlulekile, ngokuba akusibo bonke abavela ku-Israyeli abangakwa-Israyeli. Uyayizwa leyo nto? Akusibona bonke abantu abazalwa kwa-Israyeli abakwa-Israyeli okwangempela ababantwana bakaNkulunkulu. Verse 7, akibo bonke abawulibo lika-Abraham abangabolibo lwakhe loqobo. Akuzona zonke iy'ngane ey'zalwa ku-Israyeli kusuka ku-Abrahama abantwana bakaNkulunkulu baka-Abrahama ubaba wokukholwa okwangempela. Khona abazalwa khona kodwa bangasibo abakaNkulunkulu. Futhi kodwa ngo-Isaka bayakubizwa ngolibo lwakho, ngoku-Isaka uNkulunkulu wayemthembisile uyi-example yabantu abakholwayo yizethembiso likaNkulunkulu. Kuverse 8, lokhu kusho ukuthi akusibo abantwana ngokwenyama abangabantwana bakaNkulunkulu. Uyayizwa lokho icacile njengemini. Akusibo abantwana ngokwenyama abangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa labo
abangabantwana besethembiso yibo ababizwa ngolibo. Umuntu akabi ingxenye yomndeni kaNkulunkulu ngokuzalwa abantu abasemndenini kaNkulunkulu. Emndenini kaNkulunkulu kuzimane esisha ungena ngokukholwa hayi ngokuzalwa. Ngiyezwa ukuthi bathanda. Ingakho singayibhabhadisa ingane masizala noma sizala sesikhola. Okwesibili, babona ezweni kaNkulunkulu kuneyindawo okukhulunywa kuzona ngokubhabhadiswa komndeni wonke. Bese bethi bona uyabona ukubhabhadisa umndeni kushuthi zabhabhadiswa nezingane. Benza ibonelo, for example uLydia kwizenzo 16 ungavuli akizukufunda khona. uPaul wabhabhadisa yena nendlu yakhe yonke. Izenzo 16:15. Lowana owaye umphathi wejele lejele uPaul noSilas ababoshwa khona kwizenzo 16 khona verse 33. uPaul wabhabhadisa lo muntu nomndeni wakhe wonke. Bese besibona uyabona ke makubhabhadiswe yena nomndeni wakhe wonke futhi zabhabhadiswa nezingane ezincane ezazikhona. Kodwa lokho ifana nokuthi uPaul wabhabhadisa uPhakamani wakaKhoza nomndeni wakhe wonke. Isho ukuthini leyo nto leyo? Asinayo ingane esanda kuzalwa thina. Ngamanye amazwi iBhayibheli likhuluma ngokubhabhadiswa komndeni wonke. Alisho lutho ngokubhabhadiswa kwezingane ezincane ezisanda kuzalwa or not. Kungenzeka futhi kubuye kusobala ukuthi zayingekho izingane ezincanyana kule mndeni uPaul ayebhabhadisa. Ngoba kulo omgciniboshwa eFilipi kuverse 32 siyatshela ukuthi uPaul wakhuluma izwi kubona bonke ababesendlini yakhe. Okusinika isithombe sokuthi kwabantu abakhulile abasebekwazi ukulizwa izwi likaNkulunkulu. Ngakho abantu babhabhadisa izingane for izathu ezimbili. One, bathi umbhabhadiso ufana ne-circumcision. Sithi thina no awufani ngoba i-circumcision yayiwuphawu lokujoyina izivumelwano esidala. Wawusijoyina ngokuzalwa umJuda izivumelwano esidala. Esisha awusijoyini ngokuzalwa, usijoyinwa ngokukholwa. Yingakho singekho isidingo sokubhabhadisa izingane zabazalwane just because ziyingane zabazalwane. Okwesibili, iBhayibheli likhuluma ngama-examples okubhabhadiswa komndeni. Alibali ingane, ikhona imindeni engenazo izingane ezisanda kuzalwa, iminingi nala ibandleni lethu. Ngiyezwa lokho bazalwane. Ngicela uvule Izenzo chapter 2. Umbhabhadiso kweTestamente Elisha uhleze uhambisana nokukholwa uJesu. Umbhabhadiso kweTestamente Elisha uhleze uhambisana nokukholwa uJesu, which is our main reason singazikubhabhadisa izingane ngoba azikwazi ukukholwa izingane ezisanda kuzalwa. Sakhuluma ngezingane ezisanda kuzalwa. Uverse 37 Izenzo 2. Sebekuzwile lokho bahlabeke enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli umbhabhadiso wokuqala lo esubona after uJesu ekhuphukile ibandla liqalile. Madoda bazalwane emsenze njani na? uPetru wayesethi phendukani kube lona lowo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Ukubhabhadiswa kuhambisana nokuphenduka. Shiya izono zakho ngemumva uyibona ukuthi ziyizono uphendukele kuNkulunkulu bese uyabhabhadiswa. Ingane ayikwazi ukuphenduka. Sometimes ayikwazi nokuphenduka physically ukuthi mayeleli ibhenga la iguquka ibhenga la, let alone spiritual. Phendukani kube lona labhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kube ngukuthethelelwa kwezono. Ukubhabhadiswa kumemezela ukuthethelelwa kwezono umuntu osuke ebhabhadiswa. Akusiyisign nje eveza ukuthi uzelwa abazalwane. Iveza ukuthi izono zakho seyixolelwe mawubhabhadiswa. Sibhabhadisa abantu abazono zabo seyixolelwe ngoba bayaphenduka kuzona. Uthi khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Kanye nokubhabhadiswa abantu bamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele noma singenzeki same time namanzi. uMoya oNgcwele umamukela mawusindiswa nje. Ukubhabhadiswa kahle kufanele ngabe kwenzeka the time usindiswa mawusindiswa sikufaka emanzini. Ingakho uPetru ekhuluma nangokwamukela uMoya oNgcwele. Sibhabhadisa abantu uNkulunkulu abanikeza uMoya oNgcwele
uNkulunkulu unika abantu umoya ongcwele nxa sebekholwa bephendukile ezonweni zabo, ingakho ingane ingaqualify. Ngisenamba zabona. Ngidinga interesting into engikhuluma ngayo noma kushisa nje yabo iyalandeleka. Kwaba seGalatia ungavuli zokufundela chapter 3 verse 26. Ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu Kristu. Ngokuba nonke enabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa ngoba nonke nabhaphathiswa kuKristu. Kubhaphathiswa abakholwayo kuKristu bese beyamembatha uJesu. Ingane ayikwazi ukukholwa uJesu, ingakho singayibhaphathisi. Kodwa yini ngithi ingane ayikwazi ukukholwa? Ngokwecabanga le, ayikwazi ukukholwa ngobani ingane? Ayikwazi ukukholwa ngoba kuRomans 10 siyathola ukuthi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ukuzwa ku-implya ukuthi njengoba ngishumela nje uzwe iphimbo lami, ku-implya nokuthi uya-understanda lento engiyishoyo. Bese uyayibona iyiqiniso, uyamukele njengeqiniso, bese uyabambelela kuyona, uyethembe lento engitshela yona. Ingane-ke ayikwazi uku-understanda. Noma ingalizwa iphimbo, ayizwi ukuthi uthini. Ingqondo yayo ayikakhulu ukwazi ukuqonda amagama nencazelo yawo, let alone ukuwakholwa njengeqiniso bese iyawethemba. Ingane is incapable of the faith Romans 10 akhuluma ngayo. Ngakho ingane ayikwazi ukukholwa uJesu, ayikwazi ukuphenduka ezonweni, asibhaphathisike ingane engakakwazi ukukholwa nokuphenduka. Amen. Right. Uzothi komunye okay iyezwakala leyo nto okusho ukuthi ke asibhaphathise mase ikholwa ingane. Yes, nami ngilapho. Asibhaphathise ingane mase ikholwa, kodwa kunenkinga nyane encane ukuthi kunzima ukubona ukukholwa enganeni akufani nomuntu omdala. Ingakho kufanele sixoxe ukuthi pho sobona kanjani nini ngoba kukho lula ukubona ukukholwa enganeni. Masithi kufanele sibhaphathise abantu abakholwayo, ku-implya ukuthi kufanele sikwazi ukubona phela ukukholwa nathi ukuze sikwazi ukubhaphathisa. Manje ingane mangase ngiye lapha ka-Sunday school nanda laba bancane ngithi sinombhaphathiso next week and by the sinombhaphathiso next week, bese ngithi nonke nikholwa uJesu la enethembele kuyena njengomsindisi wenu, wozani nizobhaphathiswa. Okokuqala azazi ukuthi ngithini, azazi nombhaphathiso yini, kodwa makuthiwa kuyahanjwa kusho umuntu ezimthembayo futhi kungenwa nasemotweni ziphakathi ingane. Sambe siye laphana esibhaphathiswa khona. Mayibona abantu abadala sibengena emanzini okokuqala iswimming pool lethu, ayikho ingane engafuni ukudumela phakathi. Nefika namhlanje engakazi izwe lento kaJesu, ayazi nokuthi lidumephi, mawuthi angena emanzini zonke zisho phakathi ingane. Ngiyobhaphathisa Sunday school. Manje iyasiza leyo nto bazalwane. Sibhaphathisa abantu abakholwayo masenze njalo. Akusizi. Akufani nakubantu abadala. Mawuzothi kubantu abadala bonke abakholwa uJesu abazobhaphathiswa, abantu abadala sebeyazi ukunderstand, sebeyakwazi nokugoloza, bazoyithulela nje bakusiphi uma bengakakholwa. Yize noma bekhona sometimes babhaphathiswa bengakholwa ngempela ngokuthinta lokho manje. Kodwa ngayipoint ukuthi akulula ukubona ukukholwa enganeni ngoba ingane yenza noma yini oyishoyo uma umzali, ingane ilandela noma yini eyenziwayo. So ke akulula ukuthi ngoba nakho ingane ifuna ukubhaphathiswa bese uthi hayi ingane iyakholwa. Amen. Bese bethi abanye-ke good asilindeni-ke azabe mdala umuntu abe nentshela before simbhaphathise. Nalapho akuhlali kahle ngoba manje sikhulume ukuthi kufanele abakholwayo ababhaphathiswe. Uma ingane isikholwa kuzoba nzima ukuthi sivumelane ukuthi yini siyinqabele ukubhaphathiswa uma isikholwa ingane nathi siyibona ukuthi iyakholwa.
Yezwa leyo ayikho into angangikhombisa lezwini ethi angambhabhatisa umntwana okholwayo mase ngikwazi ukumbona ukuthi uyakholwa kungasesiye lo jahidada owenza noma yini yenziwa nombani omunye. Ngakho asikwazi ukuvuma kahle ukuthi akubhabhatiswe abantu abadala bodwa. iBhayibheli alinika umqondo ukuthi kufanele uhlose kuqala umile netshebe nezibhonge mbijana ngaphambi kokuthi ubhabhadiswe. Imithi nje kufanele ukholwe kuphela. Kodwa yini wrong ngokulinda? Bayibakusho kanjalo abanye abazalwane bethu. Bathi uzokwenza ukubonakala if you wait. Ukuze ungagcini uconfirm ukuthi umuntu usindisiwe ngasenziwa ngempela. Ngadani makhona ubona kuthiwa uyalala umfake indololwane. Njengoba shisanje nje ngadani. Ma udileya ukubhabhadisa umuntu khona umonakalo wenzayo. Usesindisiwe uyanqaba ukumbhabhadisa okokuqala nje into yenzayo ubeka imiqathango iBhayibheli elingayibekanga ngendaba yokubhabhadiswa manje. Bakhona benze njalo bafuna uqale babone umuntu mature. Bafuna ukubona izithelo zikamoya kuyena sometimes engekho ngisho kubona. Bathi hayi ngeke ngibhabhadise ungakahloniphi kanje. Ngeke ngibhabhadise ungakayiwashi izitsha kanje. Ngeke wena usanje akhomba izono ezifa ababhabhadisiwe abakhulu enkosini abasanazo izono. So ke iBhayibheli alithi umuntu akabe mature enkosini before babhadiswe. It's the first step yengane ezala izolo engakakwazi nokuthi liwa kanjani ezilingo ukubhabhadiswa. Nayizwe lona ibalekile lona nto leyo. Asibhabhadisa abantu asebekhulile enkosini, sibhabhadisa abantu abazalwayo enkosini bengakakhuli. Abanye bafuna umuntu akakwazi ukuchaza iBhayibheli. Bafuna ukuthi mangikubuza ivangeli ungichazele lona engathi umfundisi ubeke ngeziteps zakho elandelanayo. Abanye bazifuna ukwazi ukulibhala phansi. Bathi fakwazi ukubhala statement of faith sakho ukuthi yini oyikholwayo wena ngevangeli. iBhayibheli alibeki kanjalo. Umuntu osindiswe izolo kaningi akakwazi ukuchaza nalento eyenzeke kuyena. Wazi nje ukuthi ngizwile ukuthi ngiyisoni, uNkulunkulu ungicasukele, ngizobhujiswa, uJesu wangifela and uma ngisondela kuyena ngiyasindiswa. Wazi leyo akakwazi ukuchaza ukuthi izono zethu zabekwa phezu kwakhe ekufeni kwakhe. uNkulunkulu waneliseka ngoba inkokhelo yesono iwukufa. Achaza ama-details ensindiso. Ngakho asikwazi ukusebenzisa leyo nto esitest yokuthi umuntu uzobhabhadiswa nini ukuthi akakwazi ukubhala. Omunye akwazi ukubhala. Manje ukubhabhadisa nini uzoqala kufanele ngene esikoleni afunde ukubhala. Kuyingozi ukunqaba ukubhabhadisa abantu sebekholwa ngokuthi ufuna abaqale bakhule babe badala. iBhayibheli alikwenzi lokho. Uzokubeka imithetho uNkulunkulu angayibekanga. Niyezwa bathandekayo. Okunye okwenzayo uyakuphazamisa ukukholwa komzalwane. Even noma esakhula esemncane, just like umuntu omdala mawunqaba ukumbhabhadisa esethi usindisi uyakholwa uyamconfuse ukuthi kanti insindiso yini insindiso kanti ngoba ngiyakholwa kanti kufunakala nokunye kumina. Abanye baze bazi ukuthi nokuthi abanye badla khona izinto ethi uqiniswa fa uqala uhamba iclass. Angakho abantu bazi ukuthi insindiso ugraduate ngela class leliyana ngoba nababhabhadisi bengakaqedi iclass. Kumele aqale angene kwi-baptism class. Ama-baptist ayithanda i-baptism class. Abantu abazokubhabhadiswa bengahlalanga eklasini bafundiswe baphasa netest yakho. Awuzukuyithola into enjalo ezwini kaNkulunkulu. Kubhabhadiswa wonke umuntu okholwayo. Mawumdileyo umuntu esekholwa ungambhabhadisi uyamconfuse ukuthi kanti usindiswa kanjani umuntu nokuthi uyamdiscourage. Ugcina senomqondo ukuthi akazi ukukhula enkosini ngoba vele naye akanayo isho noma usindisiwe nangani nayo isho ngona linde lize libe nesho before izoqala-ke athathe inyathelo zokukhula enkosini. Amen. Yakukhala ingane ifuna ukubhabhadiswa inqobelana. Lindelana abantwana bezekile. Manje-ke bazalwane ngisasho izinto ey'mbili la mawuthi uyakulandela. Iy'ngane ey'ncane siyibhabhadisi lezi esanda kuzalwa.
kodwa sizukulinda umuntu azabe mdala before simbhabhatise. Manje pho kanti sobhabhatisa niniki kanti mhlawumbe singakhuluma ngayiphi iminyaka ilonto efuna ukuyithinta-ke manje. Now iBhayibheli aliyibeki age. Akathi uNkulunkulu at 13 years kufanele babhabhatiswe noma at 16 ngabhabhatiswe ngo-16 mina. iBhayibheli ayikho iminyaka elibekayo, alibeki nanokuthi umntwana akabe esekuphi ngokukhula, akabe sengaka noma engakanani, alikhulumi at all ngendaba ye-age, ngoba i-age is not the issue. I-issue ukuthi umuntu uyakholwa yini kuJesu. Ngakho nathi nami ngizozama ukukhuluma ngeminyaka manje, kodwa ngiyafuna nazi ukuthi kuyahluka ngomntwana nomntwana. Kuya ngokuthi umntwana ukholwa nini, futhi thina sikwazi ukubona ukuthi lo mntwana ngathi usiyakholwa ngempela. Abafana abantwana, ukhona omdala kodwa ungakholwa, ukhona omncane okholwa ukuthi asiboni kahle, asakazi noma ukulandela nje noma sewukholwa ngempela, and everything in between lapho. Abazali nezihlobo eziseduze kufanele ilekelele uma kwenza isinqumo sokubhabhatiswa komntwana. Wena umzala umntwana wakho, wena omaziyo, wena okwazi ukubona ukukholwa masinyane uma sekukhona, uma umzali okholwayo nawe. Okubalulekile okuyi-requirement esikhulume ngakho ukuthi umntwana kufanele abe sekwi-age akwazi uku-understanda khona ivangeli. Kufanele akwazi ukumuzwa umuntu uma echaza ivangeli ukuthi uthini, akwazi ukuyiprocessa lento eshiwoyo, akwazi ukuyikholwa, ayamukele njengeqiniso, amethembe uJesu. Siyazi ukuthi khona ama-age iy'ngane ey'ngakafiki lapho. For example, u-1 year akakuzwa ngokuchaza ivangeli, mhlawumbe no-2 years, no-3 years, mhlawumbe no-4 years. Angazi ngabo-5 mhlawumbe khona izinto asekwazi ukuyibamba. Makuzi ukuthi thina think u-6 useyezwa ma umchazela ngesono, ngoJesu owafela izono, ngokumethemba uJesu nangokuxolelwa izono. Siyayazi i-concept yokuxolelwa izono, isikhona understanding. I think umuntu onjalo usengakwazi ukukholwa. So mhlawumbe singathini masibala iminyaka, ukhoza-ke nokukhulumayo manje, ukhuluma iBhayibheli. Ngizama ukufaka ukuhlakanipheki nakho, ngoba iBhayibheli lithi sibhabhadise abakholwayo. Ukukholwa kuza ngokuzwa, ngakho mina nawe asicabanga ukuthi ongakanani okwazi ukuzwa. Ayizobona senza leyo exercise manje. Ngithi mina maybe mayisana 4 asilindile, singambhabhadise u4 years. Angiboni ukuthi u4 years yes. Mhlawumbe ukhona i-genius ka4 years understand masinyane kungenzeka amhlala umthetho. U7 I think is good. Kodwa nakhona hayi bonke o7 years. Sikhathi ningi futhi abamantombazane bakhula masinyane ba-understande masinyane laba bafana badileye emumva. Kodwa I think o7 years usiyakwazi ukulizwa ivangeli. Angithi ingane engayishumayezi, kufanele ishumayezi zabo. Bathi abantu ukhuluma izwi kaNkulunkulu isasesiswini ingane. Mhlawumbe nge-superstition mbijana la, kodwa my point ukuthi noma isencane ingane iqala lokhu uma ithi mama, uthi yes mama, thanda Jesu. Uqala ifundisa ingane isencane, kodwa I think umuntu no7 years ngathi khona silinde sibone -7, kodwa maningi amathuba ukuthi umntwana usiya-understanda, uyakholwa futhi usengabhabhadiswa, kodwa mhlawumbe singathi ake silinde siboneni. 8, 9 ayi ake kuvuthiwe lapho umntwana useko-grade 1, o7 uso-grade 1, 8, 9 o-grade 2, grade 3, usejwayele ukuhlaliswa eklasini achazela into, usebhala ngisho amathesi lowo muntu. Uma ukuthi uyakholwa, uthi uyamthanda uJesu, ufuna umlandela uJesu, maningi amathuba ukuthi akasasho nje ngoba elandela abazali, kodwa sekukhona ukukholwa kwangempela lapho okufanele umzali akubone. Kodwa I think u10, 11, 12, 13 kufanele ngabe siyabhabhadisa lapho ngokubona kwami. Masikhuluma nje maqondana ne-understanding yengane. Asisho ukuthi wonke
u10 years ozalo umzalwana kabhabhadiswa angisho njalo ngoba khona 16 abangamfuni uJesu mina ngababhethe 16 at 15 ngangahlanganisela utho noJesu mawuzwa ngibhabhadisa nje wangabe udlala ngami kodwa ngichaza ukuthi ma sibone ngathi umntwana uyakholwa sesingathemba ukuthi uya-understand ivangeli okuyi-condition yokukholwa ngeke ukholwa unga-understand iBhayibheli lisifundisa lokho ngakho sizama ukucenga ukuthi umuntu u-understanda nini ngathi mina o-10, 11, 12, 13 leyo minyaka leyo abantwana singababhabhadisa ngokukhululeka uma sibone ngathi bayakholwa o-14 ke kuyaphezulu la ithi esikhuluma umdala lowo muntu lowo amen bathi ukuzothi omunye uma sesiphikisana ukuthi omunye bathi thina umbhabhadisa bese engaqhubeki ekukholweni avele ukuthi umuntu ongakholwa ngendlela akhula ngayo same thing nabantu abadala khona abantu abadala esike sibabhabhadise nami ngingababhabhadisi abahlanganisela utho noJesu namhlanje uJesu uyakhuluma ngaleyo imbewu eyiwela ngasendleleni hayi asiyeke le ndlela khona ewela ngasemhlabathini onamadwala ngaphansi bese iqhuma masinyane kodwa ngakuphuma ilanga ishe ngoba impande yashonile phansi kunamadwala phansi kuthi khona abantu okube ngathi bayasindiswa masinyane sijabule sonke celebrate umuntu usindiswe simbhabhadise kuphuma ilanga lenhlupho okubenzima kancane kuphela umsebenzi bamhleka abangani ashiye phansi lento noma emdala kuyenzeka ngakho ihlezi ikhona irisk yokuthi umuntu angahlehla enkosini kodwa indaba yokubekezela ekukholweni akusiyo into yokukhuluma ngayo ekubhabhadisweni umbhabhadisa wonke umuntu okholwayo hayi ukuthi uzothi hayi uyakholwa khona kodwa lokuqala uhambe noma u2 years ngibuke nje iBhayibheli lenzi nje uPetro wabhabhadisa ngaleya langa abasindiswa ngalo umTopiya wasindiswa manje wathi nawo amanzi mfindwa yini bangene manje nobhabhadiswa ayikho i-process ye-observation amabandla asuke ezakhela ma enza leyo nto leyo and omunye wabuza ukuthi manje umntwana mayizovele akhuleke manje adukiswe Yesu belikholwa ivangeli akhule beJehovah's Witness kuyenzeka nakubantu abadala indaba yokwazi ukugada ingozi nokungaduki into yokukhula enkosini for example mayifundela Ephesians 4 verse 14 uthi ukuze singabe sisaba yingane enkosini basindiswe kodwa emkoba yingane siphonswa lena ngamagagasi pheshulwa inoma yiphi umoya wemfundiso ngokukhohlisa kwabantu nangobuqili obunamacebo okudukisa bayadukiseka abazona basebancane enkosini akusho ukuthi bangabhabhadiswa kusho nje ukuthi they are still young in the Lord abakazazi imfundiso ezinye bese verse 15 kepha sithi sibambelele eqinisweni ngothando sikhule ngakho konke kuKristu sonke siprocess yokukhula noma sesibhabhadisiwe ngakho singayinqabeli ingane ukubhabhadiswa ngoba sithi nezinto ezingakazazi ngoba nathi ukhona singakakwazi amen manje ukusummarize uzaba ngifuna ukubhala masinyane la asibabhabhadisa abantwana abancane abasanda kuzalwa ngoba aba-understand ngakho abakwazi ukukholwa ngoba benga-understand asilindi kodwa umuntu azabe umuntu omdala ngoba iBhayibheli alisivumeli ukuthi sinqabele ukubhabhadisa umuntu osekholwa just because of iminyaka kodwa abantwana kufanele sizame ukubona ukuthi bayakholwa ngempela yini asibabhabhadisi nje just because sebekhulile futhi bazalwa yithina kodwa mase bekhulile abantwana bekwazi uku-understanda kufanele sibabhabhadise ngithathi mina bayakwazi uku-understanda kahle la ko-9-10 leyo minyaka I think iminyaka emincane umuntu engaba confident ukuthi uya-understanda nangaphansi kwaleyo kodwa ngoba abantwana abafani kodwa ngathi sisafe leyo minyaka umuntu esengena ko-grade 3 grade 4 ngeke ukuthi umuntu angasa-understand ma inayivezi impawu zokukholwa ingoba akakholwa hayi ngoba aka-understand okay what about itafula lenkosi kulula kwetafula lenkosi ngoba bonke abantu abasindisiwe kumele basidle isidlo senkosi abantu abasindisiwe
empire vele basindisiwe siyababhabhadisa bonke ababhabhadisiwe abantu abasindisiwe kumele basidle inkosi umuntu wena simbhabhadisa lapha at 9:10 futhi angasidle ngesidlo senkosi ngiyayizwa lento baba ngaye emavesini kodwa the only thing amavesi azokhombisa yona ukuthi abantu abasindisiwe bayasidla isidlo abasindisiwe bayabhabhadiswa bese bayaparticipate empilweni yebandla ngokuphelele and masithi umntwana siyakwazi ukumbona simfakazele lawo ma-age o-9-10 kusho ukuthi nesidlo sengasidla uma umntwana sesibona ukuthi usindisiwe. Amen. La kunina bakhona ababhabhadiswa bese bancane angathi ababhabhadiswa umuntu ozaziyo ukuthi wasindiswa esemncane ngempela. Ukhona wasindiswa mhlawumbe under the age of 13. Uyazazi wasusindisiwe. Njabulu. Womngakanani? Awuna nani? Mawubuke emuva wasindiswe ngempela. Nina abanye kanti naqale nava ngiyasukela nami ngangu-16 makusindiswa kodwa inasi isibonelo sika-9 years uNkulunkulu ambizele ensindisweni manje wawuyothini singambhabhadisi ngalesa sikhathi angasidli isidlo akaqala athi ukuthi kancane njengoba bethe kancane ile nentshebe cha ngicabanga ukuthi uNkulunkulu esemsindisile umntwana nathi sikwazi ukubona ukuthi engathi ukukholwa kukhona kumntwana uyazazi ukuthi uyisoni uNkulunkulu uyazizonda isono uyababhubhisa abantu abonayo kodwa uNkulunkulu uyasithanda waletha uJesu ukuthi afe khona singazi ukubhubha thina uNkulunkulu akwazi ukusikolela umntwana ayikholele yonto afune naye ukusindiswa axolise uNkulunkulu ngezono zakhe ngicabanga ukuthi sibabhabhadisa abantwana uma sebefike kuleyo age be-understand lezo zinto ey'njalo sibavumele futhi beze etafuleni lenkosi badle kanye nathi. Amen. Leyo nto ngifuna ukufundisa namhlanje asikhulele.